yang VIP Pak Usro. Hehehe. Pak Usro. Hehehe. Pak Usro masih banyak bonusnya. Dihabisin Pak Usro. Sebulan sepisan Ausro tulung kula giliran najan ora dikawin Berabai. tapi mereka mana Ausro kula rasa prihatin kelingan janjikan dingin li bisa diilangake tetep baik demen tapi rasa sun keganggu yen sedina beli ketemu pokoknya VIP Bos Dok Neng Lia duaan wae Nenek Lover. kelingan kenang sopane kebayang Bos Usro, terima kasih banyak, setengah jalan sudah turun. Tapi luar biasa bonusnya ya.